Jel? Ma nije zar. Evo te zastave koju ti proklinješ, koju ti psuješ. Evo, nagledaj se malo. Ali znaš, ja ću s ovom zastavom doći, ako Bog da, zajedno sa padobrancima iz 63. padobranske brigade Vojske Srbije. Ali, prije nego što dođe padobranska brigada 63. padobranska Vojske Srbije, prvo će vas Vojska Srbije izbubat dronovima, izbubat će vas lovačko-bombarderskom avijacijom Oral J-22, izbubat će vas teškom artiljerijom i onda će padobrancima posao biti olakšan. Ali neće vam tada ništa značiti Help Amerika, Help Amerika. Neće vam to ništa značiti. Zato što američka lovačko-bombarderska avijacija neće više smjeti po Srbiji raditi ono što je radila 1999. Pa jedan bio, ne mogu s Hutima da izađu na kraj, bosonogim Hutima, kamoli da iziđu na kraj sa vojskom Srbije. Budi spreman. Pošto neš da se dogovaraš sa Srbima, onda budi spreman na povratak Vojske Srbije, ako Bog da. Inšalah. I opet ti kažem, Kosovo iz Serbija. Inšalah. Ura!